hari igihe rimwe na rimwe twibaza aho baba nyuma y'ikibuga, icyo bakora, ibyo bakunda, abo babana n'ibyo babamo. Nubwo tubakunda mu gihe tubareba mu mikino itandukanye, yewe tukanabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ariko ibyo ntibihagije kugira ngo tubamenye neza n'ubuzima babamo hanze y'ikibuga. Ngaho reka nkubaze wowe, iyo utekereje ubona ibi byamamare bibaho gute? Ese utekereza ko bagira indi mishinga cyangwa wumva batunzwe n'impano zabo gusa? Turabikurura byose tukabishyira ku meza mu kabari ka siporo, tukababwira uko babaho nyuma ya biriya byuya babira. Umupira w'amaguru ni umukino ukunzwe na benshi. Uko gukundwa na benshi uzanira ihangana rishingiye ku kwemera bamwe mu bakinnyi n'imikinire yabo bitewe n'uduhigo baba baragiye bakora mu kibuga. Akenshi bijyana n'imibare n'amateka. Iyo abakinnyi benshi basoje gukina umupira w'amaguru bakomereza mu gutoza cyangwa se kugira inama bamwe mu bakinnyi. Gusa hari na benshi basohoka muri uyu mukino bakawuvamo bawuvuyemo bakajya mu yindi mirimo ihabanye n'umupira w'amaguru. Muri Savievu yo kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri bamwe mu bakinnyi basoje umupira w'amaguru kuri ubu bakaba basigaye bakora indi mirimo idafite ihuriye n'umupira w'amaguru namba. Reka duhere kuri Thomas Gravesen. Thomas Gravesen ni umunyadenmark wari uzwiho gutera amatakere menshi ndetse no kugira umutwe ufunze mu kibuga. Yakiniye amakipe atandukanye nka Celtic, Hamburger SV, Everton, Real Madrid n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Yakiniye hagati y'umwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2008. Iyo bataziraga akazina ka Man Dog tagaje karetse gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2009. Nyuma yo kureka umupira w'amaguru nibwo ubuzima bwe bwahindutse, atangira gukora amafaranga yikubye cyane iyo yakoraga nk'umukinnyi. Ikinyamakuru The Sun kivuga ko yashoye amafaranga muri business nyinshi zitandukanye. Kuri ubu akaba barirwa muri miliyoni 100. Igitangaje akazi akora ka buri munsi no gucanga amakarita akoreshwa mu rusimbi i Las Vegas. Bikaba bivuga ko yabamaze kwinjiza arenga miliyoni 80 kubera gucanga amakarita. Gravesen nk'umukinnyi yakinnye imikino 314, atsinda ibitego 32 mu ikipe y'igihugu. Yakinnye imikino 36, atsinda ibitego 5. Reka tujye kuri Fabien Barthez. Fabien Barthez ni ikirangire mu izamu ry'Abafaransa. Yatwaye igikombe cy'isi cyo mwaka wa 1998. Uyu yakiniye amakipe nka Toulouse, Olympique de Marseille, AS Monaco, Manchester United, Nantes n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa hagati y'umwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 2007. Fabien Barthez yasoje gukina ruhago mu mwaka wa 2007. Nyuma y'amezi make yatangaje ko agiye kujya akina mukino wo gutwara moto. Maze mu mwaka wa 2010 yakoze amateka yo gutwara isiganwa rya FFSA GT Championship. Mu mwaka wa 2013 nabwo akora amateka yo gutwara French Grand Prix. Sibyo gusa kuko Fabien Barthez yagerageje no kwitabira imikino yo gusiganwa ku tumodoka duto, ibi bizwi nka Formula 1, aho yungirije umutwazi Olivier Panis. Gusa ntibyamuhiriye. Mu kibuga Fabien Barthez yakinnye imikino 534, hanyuma akora clean sheet 237 mu ikipe y'igihugu cy'imikino 87. Akaba ari umuzamu wa kabiri mu mateka y'igikombe cy'isi ufite clean sheet nyinshi, clean sheet 10. Jody Craddock umwongereza utarabashije gukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu myaka 20 yamaze akina umupira w'amaguru. Kina amakipe arimo Christchurch, Cambridge United, Woking, Sunderland, Sheffield United, Wolverhampton Wanderers na Stoke City. Joe Craddock yahisemo kureka umupira w'amaguru mu mwaka wa 2014. Cyari uguconga ruhago, abisoza kuvanga amarangi akayabyazamo ibihangano nk'umunyabugeni kandi wabigize umwuga. Ubu Jody Craddock ari mu cyiciro cya mbere cy'abanyabugeni bakomeye mu Bwongereza. Akaba yaranashinze website ndetse n'inzu ndangamurage acururizamo ibihangano bye. Mu kibuga Jody Craddock yakinnye imikino 420, atsinda ibitego 20.
Philippe Albert ni umubiri watsinze igitego kitazibagirana ubwo Newcastle yatsindaga Man United ibitego 5-0. Albert yatsinze igitego muri metero 41. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko Peter Schmeichel wari umuzamu wa Man United ko na n'ubu acyumva ubuduha bw'ishoti yamuteye. Uyu munyagikabye cyinshi Philippe Albert yakiniye amakipe nka Charleroi, KV Mechelen, Anderlecht, Newcastle United, Fulham n'ikipe y'igihugu y'Ububiligi. Amaze gusoza urugendo rwe nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru mwaka 2000 yavuze ko akeneye kubaho nk'umuntu usanzwe, ahitamo gushinga iduka ricuruza imboga n'imbuto iwabo aho yakuriye. Mu kibuga Philippe Albert yatsinze ibitego 49 mu mikino 449 yakiniye amakipe atandukanye. Hanyuma mu ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego 5 mu mikino 41. Faustino Asprilla ni umunyakolombia, umwe mu bakinnyi beza Newcastle yatunze wagiraga amacenga menshi. St James's Park ntizamwibagirwa. Uyu yakiniye amakipe nka Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, Palma, Newcastle United, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Atlético Nacional, Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata, Cultura n'ikipe y'igihugu ya Colombia. Faustino Asprilla yasoje gukina umupira w'amaguru mu mwaka wa 2004. Nyuma yaho yamaze imyaka myinshi aryamye ku mucanga. Muri 2016 nibwo yigira inama yo gukora umushinga wo gucuruza udukingirizo, dore ko ari n'imari muri Amerika y'Amajyepfo. Yabwiye ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport ko muri 2020 mbere gato ya COVID-19 yari afite stoke iri mu turenga miliyoni 3,500 z'udukingirizo, byamushyiraga ku mwanya wa 4 mu bafite stoke nini mu gihugu. Mu kibuga Faustino Asprilla yakinnye imikino 318, atsinda ibitego 105. Mu ikipe y'igihugu ya Colombia Cafeteros yakinnye imikino 57, atsinda ibitego 20. Ariane Dezeu umuholandi. Ariane Dezeu umwe muri ba myugariro bagiraga ikinyabupfura gihambaye mu kibuga. Uyu yakiniye amakipe nka Telstar, Barnsley, Wigan Athletic, Portsmouth ndetse na Coventry City. Ariane Dezeu amaze gusoza urugendo rwo guconga ruhago ayahisemo kujya mu gipolisi ariko kigenza ibyaha, maze muri 2023 yatamo gusezera akazi ka leta, ahitamo kugenza ibyaha ariko nk'uwikorera. Mu kibuga yakinnye imikino 557, atsinda ibitego 23. Daniel Aga umunya-Denmark. Daniel Aga umwe mu bakinnyi bakina bugarira wakiniye Anfield imyaka myinshi, gusa ntabwo ari benshi bamwibuka. Yakiniye amakipe nka Brøndby, Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Daniel Aga yamaze imyaka 8 muri Liverpool, yayisezerana abanya-Denmark kazasezera umupira iwabo. Muri 2014 asura mu ikipe yakuriyemo ariyo ya Brøndby, ayimaramo igihe gito ahita asezera ruhago. Maze gusezera ruhago yakoze business nyinshi, harimo nko gucuruza akabari, aho yashinze utubari tubiri mu mujyi wa Copenhagen, ariko abona bidahagije ahitamo kwiga gutera za tattoo. Ubu ni umwe mu beza mu gushushanya ku mubiri y'abantu muri Denmark. Mu kibuga Daniel Aga yakinnye imikino 152, atsinda ibitego 16. Mu ikipe y'igihugu cy'imikino 75 atsinda ibitego 12. Philippe Moline umunyirlande y'amajyaruguru ufite amamuko muri Repubulika ya Dominicane. Philippe Moline bibaye aratangaje cyane, kiniye amakipe atandukanye mu Manchester United, Norwich City, Cardiff City, Leyton Orient, Kings Lynn n'ikipe y'igihugu y'Irlande y'amajyaruguru. Philippe Moline yasoje gukina umupira w'amaguru muri 2008. Amaze gusoza gukina yakurikiye uwari w'umuhamagaro we wo mu buto nuko kuyoboka ibigo by'abihaye Imana. Muri 2009 nibwo yatangiye amasomo y'abihaye Imana. Mu y'imyaka 8 ahabwa ubupadiri. Philippe Moline mu kibuga cy'imikino 138 atsinda ibitego 18. Ikipe y'igihugu cy'imikino 27 atsinda ibitego 3. José Manuel Pinto umunya Espagne. José Manuel Pinto yari umwe mu banyezamu wa FC Barcelona ya Pep Guardiola yakubitaga umuhisi n'umugenzi. Uyu yakiniye amakipe nka Betis, Celta Vigo na Barcelona. José Manuel Pinto akiri umukinnyi ibya football bivangaga
no gukora imiziki yasoraga indirimbo mu izina rya Wahini. Mu mwaka wa 2000 yashinze inzu ifasha abahanzi yitwa Wahini Machination. Nyuma yaje kwiga ibijyanye no gukoresha abantu siporo ariko hifashishijwe indirimbo muri gym. Ubu ni umwarimu yigisha abakorera gym hifashishijwe indirimbo bizwi nka Zumba Teacher. Mu kibuga cy'inkino 298 yatwaye na Barcelona ibikombe 12 harimo 2 bya Champions League. Djibril Cissé, Umufaransa Djibril Cissé, umwe muri ba rutahizamu b'uruhu rwirabura wabashije kugeza ibitego 200 mu makipe atandukanye yakiniye arimo Panathinaikos, Chicago, AC Vicenza, Yvelines, Sampdoria, Bastia, Queen's Park Rangers, Lazio da Roma, Sunderland, Olympique de Marseille, Liverpool, Auxerre n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Muri 2017 ubwo yari afite imyaka 37, Djibril Cissé yahisemo kureka iby'umupira w'amaguru maze akomereza mu kuvanga indirimbo nk'umu DJ no gukora indirimbo nka producer. Mu kibuga Djibril Cissé yakinnye imikino 452 atsinda ibitego 205. Mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imikino 41 atsinda ibitego 9. Dani Osvaldo, Umutaliyani wavukiye muri Argentine. Dani Osvaldo umwe mu bakinnyi batahiriwe no gukina mu ruhago dore ko imyaka myinshi ayimaze mu ntizanyo mu makipe nka Boca Juniors, Porto, Internacional, Juventus, Southampton, AS Roma, Espanyol, Bologna, Fiorentina, Atalanta n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Niyo makipe yanyuzemo. Mwaka 2020 yifujwe cyane n'ikipe ya AS Chievo Verona. Gusa Dani Osvaldo ahitamo kureka gukina umupira w'amaguru ahubwo akomereza ubuzima bwe mu gucuranga gitari. Yaje gushinga itsinda ricuranga injyana ya rock ryitwa Band Barrio Viejo. Mu kibuga yakinnye imikino 72 atsinda ibitego 48. Mu ikipe y'igihugu yakinnye imikino 14 atsinda ibitego 4. Julian Dix, Umwongereza. Julian Dix uyu afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza West Ham yagize badasanzwe nyuma ya Mark Noble. Julian Dix yaciye mu makipe nka Birmingham, ikipe ya West Ham, Liverpool na Canvey Island. Nyuma yo gusoza umupira w'amaguru, Julian Dix yagerageje imikino myinshi irimo koga na kangufu, gusa biza kurangira itamuhiriye. Afata icyemezo cyo kujya mu butoza maze atoza amakipe arimo West Ham y'abagore. Muri 2019 yabonye asa n'uwayobye. Nanone ubu ni umukinnyi wa golf. Mu kibuga cy'imikino 379 atsinda ibitego 55. Marco Gabbiadini, Umwongereza. Marco Gabbiadini umwe mu bakinnyi b'Abongereza bazwiho kurata penalty. Yakiniye amakipe nka Sunderland, Crystal Palace, Birmingham City na Stoke City. Muri 2003 yaje gusanga gukina umupira w'amaguru atabikuramo amafaranga ahagije, ahitamo gushinga inzu icumbikira abantu bizwi nka lodge. Nk'ibyatinze yabonye ari byo bivamo amafaranga byihuse. Muri 2004 ahitamo gusezera umupira w'amaguru igiye gucuruza ibyumba n'icyayi ku muhanda. Uyu munsi Marco Gabbiadini ni umushoramari mu bya restaurant, ariko by'umwihariko akaba umuhanga mu byo gusasa no gutunganya ibyo kurya mu gitondo. Akaba yinjiza arenga miliyoni dore ko amacumbi ye akunda gucumbikiramo abihaye Imana. Mu kibuga Gabbiadini yakinnye imikino 670 atsinda ibitego 426. Fabio Coentrao, Munyaportugal umwe muri bake bagiriwe amahirwe yo gukina na Cristiano Ronaldo haba muri club no mu ikipe y'igihugu. Ikineye amakipe nka Real Madrid, Rio Ave, AS Monaco, Benfica, Real Zaragoza n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Fabio Coentrao wakuranye inzozi ndetse n'indoto zo kuzaba umurobyi ukomeye dore ko se umubyara yari umurobyi ukomeye kandi ari umuhanga mu gutwara ubwato. Umuhungu we nawe yakuranye inzozi zo kuzagira ubwato bwiza maze
akazavamo umurobyi w'igitangaza akimara gusoza gukina umupira w'amaguru muri 2021. Fabio Coentrao nta kindi yari afite mu mutwe usibye kuba umurobyi. Ubu afite itsinda ririmo abantu barenga 45 yashinze ndetse rifite n'ubwato butatu bujyanye n'igihe. Kibuga Fabio Coentrao cy'imikino 146 atsinda ibitego 21. Mu ikipe y'igihugu ya Portugal yakina imikino 52 atsinda ibitego 5. Ngabo rero bamwe mu bakinnyi bavuye mu kibuga ntibaganiye ubutoza cyangwa ngo bajye hafi n'umupira w'amaguru, ahubwo bagahitamo kwigira mu yindi myuga igendanye n'indoto zabo. Kambashimire mwahisemo gutega yombi ibiganiro bya 89.7 BNB Kigali FM. Nitwa Samuel Sylvestre Nsanzimana.